maybe so say and you may who Gyedie anything. So mu ye no bonsamu adinyo Gyedie wanya so mu ye. Bia ni Gyedie. Gyedie wanya so. Na who Gyedie anything. Gyedie wanya so mu ye. So mu ye. Kwasi da bia bra no so abapa mu kopem se no kron bobo. E de dwumadie ebrewo. Enen so ebrena so. Ebrena so. Ye wo asofo akukudam e wo fie ha. So mu ye. Ene ye no mbedi dwuman. Ye no bonsamu. Metumani a me hu evangelist or say Richmond Christ Deliverance Church in Kransa. Osofo Atenase. So mu ye. Ye wo Bless Bugri. Bless Bugri. Eye Church of Christ of war. So mu ye no. Onon so enchebia obetrinity. Pastor Mike Donko SDS Sofo. Onon so edru ha. So mu ye no bonsamu adinyo. So mu ye. Pastor Mark Donko SDS Sofo onon so ofia. Gyedie wanya so mu ye. So mu Na ira obekenkan Bible so Atenase. So mu ye. Ini di kwa me boati na dwumere na me na me di dwumade hu chiame. Gyedie wanya so mu ye. Enti ene enya sam keto akra. Ene ebeye dwe e wo fie ha. So mu ye. Gyedie wanya so mu ye. Ye bisa se. Gyedie wanya Ene yasama da pron so ne sen. mu ye. Ye bisa o se enya bia. Gyedie wanya Se wo ye nyame nipa. Se wo ye osofo. Se mpo ye kristoni. Gyedie wanya Na bia wakoha mu. so mu ye. Na okohwehwe mwa foforo e wo baabi. So mu ye. Say spiritually. Adinyo. Mwa e wo baabi. Mu ye no bonsamu. Se mfa ho ne baabi kra wo kro. E de ebisa se wo ye nyame nipa. Wo ye sofo. Se wo ye kristoni. Dadafo. Gyedie wanya so mu ye. Na wakoha mu. Gyedie wanya so mu ye. Na wo san kohwehwe mwa foforo e wo baabi. Ebisa se Gyedie wanya so mu ye. eye Gyedie a wo no. Gyedie wanya so mu. Se bibisa to a wo Gyedie sa a wo kwa eno no ho beto mpo se ko Bible mu a e kasetia ana Bible nka hwe mfa Gyedie wanya so mu ye. Gyedie wanya so. nti ye be hyeda na ye wurawura mu ye pa So mu ye. ye be wurawura mu ye pa Gyedie wanya so mu ye. Gyedie wanya so mu ye. Gyedie wanya so mu ye. So mu ye. nti ye nhye no so sa No bonsamu adinyo. Gyedie wanya so mu ye. sofo no Atenase Gyedie wanya. nti enche bia Gyedie wanya so mu ye. ye be kona yakwa akodidi nkomo So mu ye no bonsamu adinyo. na ya hwe ene yasama edadwai Mu ye no bonsamu adinyo. sen na wo Gyedie e kire wo Mu ye no bonsamu adinyo. Gyedie wanya sen ena wo Gyedie e kire wo adinyo. Gyedie wanya. se usumi nyame Bonsamu ye dadafo. wo ye osofo wo ye kristoni Gyedie wanya. na Mu ye. how be ato ana wakwa amane bi mu na wonam wo chinchini epe mmoa free baby foforo Mu ye. Gyedie no e kire wo sen Ya so mu ye. woni nkoma ya Atenase ye ba bedie So mu ye no. pacho baby a wo bia Gyedie wanya. I say a high 90.7 Sompa Gyedie wanya so. ya botre fidie no ho ebra no so a bebie line na twum ma won so aba So mu ye. san say ne won ne di dwuman na wa be kire wa dwen de afa ho Gyedie wanya so mu ye. I say dwumade Gyedie wanya. enam Facebook Sompa 90.7 So mu ye. YouTube no Sompa TV Ye. baby a wo bia Bonsamu wo betimi ahwe na wo tie e wo ho so mu ye. Gyedie wanya so mu ye. Gyedie wanya so mu ye. So mu ye. So mu ye no bonsamu adinyo. Gyedie wanya. 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 So mu ye no bonsamu ye dadafo. Gyedie wanya. So mu ye no bonsamu adinyo. Gyedie wanya. So mu ye. Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo, yaba, sompa, 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 sompa. Okay, and she said yeah medin kan
ama waso atie no ye wasofo akukudam e wo fie ha na ogire nsen ye ne wo mo ebedi sa adwuma yi sere ma introduce anase mabo asofo no din akire wo no evangelist Osei Richmond Christ Deliverance Church osofo o fie ha na fe Pastor Mark Donko enso so SD sofo ono so atranse enche Pastor Bugri Church of Christ ono so ba bedwene na yatoa so de amamu na dedi kan no said ye shasi bia ye nyame ebedi kan shasi na se bobo mpaye de afrase na afi de ye dwene ho ne no ye de atodwa nti osofo say bobo mpaye de dwumedi ahye yankopon sa ene de e bobo mpaye Awurade a utumi ebro tumi nyina so ene enwumre yeka se aseda ne yeye enka odin ewo animonyam soronko a wode ato maso ebre mu sane yebeya Awurade wo ma benya fa hodie ne ye hunu honhom mu hunumu na etimi am ye nya dan kwa ama ye ho nti ene ye hia de yesre utumi no wa ho odin no wa basa se brayemu na be yadom ija tiefo nyina so hye wonsa ne be mente me ho ase tumidie ni panyini emreye yisini nyina kwan ene anadwe yesre se be di hine 90.7 FM Awurade ona waye yada wase udimu nti amen amen nti osofo Osei yadase yankopon hirawo amen ene yasem ne say seeking for spiritual help so you osofo so you Christoni na bia waka how bi mu na fe wonanam chinchini dunsifo so chinchini malam fo so cheza say ba bia ba bi hia wo be kwa obenya mo bia wonam wo de wonam sa na wo hwemwa yes o Christoni wo betu sa amna mo no ana eno ne ye dwene ho mamenkopma osofo Mark Donko enso so akwaba osofo Donko yema akwaba FM yaja na tizai yami adobele mo fireball okay ye ho ye pa yami ase ene mamen chance mfiri ho okay seeking for spiritual help say we Christoni na bia wako ha obi mu amani bi na won na mu chinchini epemwa emfa ho ne ba bia wako ase why desperate nti won nam sa ene malamu dunsini o hwan ho konfo ho na won nam sa sebe ya ubenya sa amwa no eyese Christoni be yesa na medase adwumawura the sanchia atifo ne akwefo enyina mechia atifo ene akwefo nyina adwumawura ene ne awode ato edwa no okwasem enika Yenya se di dwumadi ne tewo se ugidie ne san enti yenyina ye bekasa fa se ne a yegidi etie ne se ne Bible no so eka no enti seeking for spiritual help and I say spiritual assistance fancy we kura de one more na ma asem na limu ada hoye because tama topic na be na me hu say oko ebia juju ho and I say ebia u free wa uye Christoni na oko the other side and I say ebia Christoni so free ne church akọ different church say on also copy spiritual but say they will see put in there any other home you say say we sofo we asafo ba na unama hu hia bi mu na akoba say baby a edu na we say ukope emwa ya edin kan no 90.7 FM spiritual help say ukope emwa Christoni we nipa na meka se owo ho akwanya nipa bia wo ho akwanya se okwa ho hiehie mu a utimi ekope emwa utimi kope emwa
Say we ye den a we Christoni anani yes say wo ko me yanka say yes me kire say wo ho akwanya say wo ko pe emwa okay every baby a wo benya emwa na as to say we Christoni na wo ko pe emwa every malam ho juju ho e fan question there eno na ne ye kan esiso na Bible e kan say e basa na on the Bible nhye no enwi pay Sompa FM. See, you can Exodus chapter 20 verse 3 no. Exodus chapter 20 verse 3 no. Exodus chapter 20 verse number 3. Kristo ni bia chese udi Nyankopon na mochi. O say enya nyame foforo nka me ho. Ano no tiawa. Okay. Eti se usun Onyankopon a e wo se usun Nyankopon ko a na Nyankopon na yesom no se Kristofo so no wo se mitimi ade nyina ayo ti bibia wuhie bia no nyame de be ma enti se wona ma huhie mu wona ma hokyire mu se yesikasem se ye awo se ye yare na o se nyame a wo som no wo ye Kristoni wo ye sofo wo ye asafoba wo ye asopani na ontumi mwa enti wo akopemwa afri baby fofra say me bo baby dintina I say ana ukopemwa every baby fofra eno na Nyankopon ka kire yen say ono Nyankopon no enya nyame foforo bia enka ne ho de opa akire mu nyina ene say bra wayi wanim na waje atum say obesum nyame no nyame nkwa na wose wosom no okay asa woti nyame som no so ase na wonim nipa wosom ko enim kakra bi o se obi 90.7 FM ana sofo okwa kope emwa ana botaye no ene sen bi wo ho a na okwa kope emwa no based on say ohia hobambo protection okay opese bibi ebona ho ban obi wo nso so a okwa kopem wa na mwa na so obi nyatumi ebia na aprapre bi aba wa busua mu adwuma ye mu nti e wa se me kope mwa na mitumi enya sa position no ana me nyatumi nti ene ne a ekeka ka ho na baby a ye kwa kopem wa no apart from nyame a ye som no na o ma ye nkwa ono ne bo e de ba asase so no se ufri nachi na akopem wa baabia e wo se nipa nyina ne ahwefo ne atifo nyina te asese wiase ya yewe e wotumi mienu pe eno nti Sompa FM eno fo se untimi mfa wani mienu enhwe to ba kumo eno nti se wansom Nyankopon a obesom mamo tese mamo no gina ho ma Satan enti se wo kwa kopem wa na wo ye sofo wo engina Kristo som no mu ampem wa e wo nyame mu na kwa kopemwa na kwa kopemwa no e wo bonsam ho e basa na ofri nyame echi eno na Exodus chapter 20 verse 3 kan say nyanyame foforo enkam ho the moment a wo kopemwa efri tumi bi ho deity bi ho no mo no na kire say wafri Onyankopon echi na o ye nyame foforo ama wo ankasa wo ho na Gyedie a wo nyame a wo som no mo no na say okay every honor mate afi yenhwe the other side yeah ebia me call SDA yeah na ebia Christ deliverance for Bible yeah na me say me compaibo no bi ebia me baby won tiapo ntime de ne compaibo me kwa me de dura me ba masoro kama but me o how be me hu se bi mu akom sa true Bible no o madwuma yiye eniama promotion ni adare akoso ntime so me kosa Bible no bi eno so yo ade ba ko a eda diwo Kristo sum se wo fa Kristo sum ahodo nyina ye ekono memenda ye kokwasie da yade yo bi bi ha nyame ayeso no yehu no da ye de Gyedie na esom nyame enti se obi wo SD sum ana obi wo som foforo bi mu na o se ba bi a me wo no matena mu a me ha no enko minya kunu minya yire adwuma semon ko yenti mate se asori bi eye mpaibo bebere akọ
ama ayi ntimi so me ekobia kwa wo ko ni na no se wo botaye a wo de ko no be wie pe ya ejina Gyedie a wo de ekoso okay eno ti se te saade ya ene ne wo se wo bisa ho se ba bia na me wo no a me bompa na anyi no de ene me de taye kira anyi so hono enti se wotumi yesa homework na no be kire wo se there is no need ehun enhia but say the medical kan no ahyase no onipa bia wa kwanya nyame onhye wa kwanya se okoje mo ba bia nemum se ubisa won se saa na muntu na mitu no eye nyame eye ne pe opene so aha enti se u free o church na wa ko different church se ho na ye powerful no Gyedie na ukuduru ho na de tachi a eye adwuma ma ho no ade nti na won tena wa church ho no na won fa say na church no Sompa no pene say sam paibo no bi be koso ba bi hote no sam paibo no unhunu sa yeah so dia wo kire say nipa no wo sa adwen na afutuo na ye de be ma no fi say asori aye kono me kasa free me church me background me ma sorry mu no ana SD sum mu no asori no nyidi pa ba akodia enti ya kire adwene enti se ko ba se me kai se last time bi mpanimfo no ho na asafo no kura to me de ba se mpanimfo ye online kakra kura che enti enyo bi enti se ote wa sorry na mpaye no bi nkoso na went to me mwa ama ya nshi praise ni bia se na wo se o ne mi free hono ma ko ba fufuro dia na wo kra na wa amwa dodo na eno so asafo no mu di wachi no aye se won ko wo hwe wo di se ukọ na se wo san ukọ so betima san ba so betumi asan aba na eye se wo beko na wasan ba wasoro no aha ba men san ko deep kakra eto da yimu biblita kan se yesum nyame ba ko enti se mi free asori we mu na me ko asori mu mpaebo a e nyame koro no a bale wo se yeti asese nyame on sesa nano enti nyame a yesum na esi yesum nyame koro no e wo se yehwehunu se na de ye ba ko enti e wo se yade yo nyina e ye ba ko eno enti se ade yo nyina nko ye ba ko na ekoye se we de dasi ya e wo se hunu se baabi e chia kakra na wo hwe nyame a wo som no baabi a owo enti me som mu de se ne de bible no aka no se me free me nda som echi na maka se me akọ baabi mpaibo a 90.7 FM e kasa etia nti nse o san ba back bi kahwa obetumi aba fi se nyame ehwehwe dia wo hwehwe firi wo se adwensachira na adwensachira nso de entiki longer time dia just sima na me nye biu na wo de acha na ko so for se ho yura budri so aba kensa nti mama na kwa ba so for akwa ba eja me so asem kwa mun kan so for Christo sumo no bia sofo nti wo kan sa wontin but osembe kan ni ye more appropriate okay osembe kan ni akwaba me dey so okay osofo say aja mamemra wo so hoy na se de mi de osofo magdonko ekenye ufiri asori bi akọ asori foforo Sompa FM wan kasa wo asori mu emfa ho ne asoko na ebia wakọ ha mu waya wabre afi wonena be foforo kopemwa sai na Gyedie ni yo Ewrade enhyira ye na Ewrade mo waye na Gyedifo ni adofo nyina Ewrade ma ne tumi enye kese maye. Our topic ni say seeking for spiritual help. Say ohwehwe hunhumu emowa sana mode aba. Onyame enhyira mo na sania menu ye panyine eka ye no. According to Exodus chapter 20 no. Yehwe verse 1 ekono abro bi na kan kakra me wabaidie
na awurade tumi nti mamenkai yeti for say you read and so ababedu small boy reader wa busy na onyankopon ka nsɛm nyina sɛ mene awurade onyankopon a meyi wo free Misrim asase so enko afie mu no nyɛ anyame foforo enka me ho nyɛ ohoni biara ada ade a ɛwɔ wiem ɛwɔ soro ana de ɛwɔ asase so wɔfam de ɛwɔ nsuo mu wɔ asase ase ense so biara emfa yo nyame inshira God bless you eti denti na awurade kanesa according to Genesis 1 verse 1 no unyame na ɛbɔ soro ne asase Genesis 1:26 unyame sɛ momemu nipa si suban so ene yensa so eti unyame wo nipa so tumi nipa bia onam asase so bia no oyɛ awurade nyankopɔn abɔde ye enu nti unyame enam sɛ yɛ dan nti no ono na wahyehyɛ 90.7 FM we mepe ade we mempe eti se onye nyame foforo nye den enka me ho eti ye nkwa awurade mu ntum kosuya sabi ya memvan se obedi awurade achi na otimi frɛ bosom di kosuya bɔ ho ye nye bi wo awurade Yesu Kristo babewu ama ye no Yesu bewu ye no ye nko ba bia nka se fakra man bra na me nkotwa ni moja ana fa na ntwie bra na me nkotwa moja according to Bible no Yesu di ni moja no abo afode ye den amaye it is a ebia okọ obi ho na se kope aponji bibra na me ntwa ni moja hunu se Bible na asem na ye ka no enye sa na awurade de amaye edi ho no de okọ a enye yi na se wo asori fufurom na wo kwa asori fufurom Bible a eno no entia nyame mra na niema entia awurade emra enie 1 Corinthians chapter 8 verse 6 na yemie niema eni so eho it is a school ayekoi tu se master bi wo kura mass onya de ozu hia sa wo twere mass na wo ye den utwa it is school omo pe best students pa no omo practice subject teaching it is subject bia one master ba be ko class bi no master ba ko kire physics or kire French or kire twi or kire we two ones at the end no baby o na one master o se nyame bo anema no obo bia de ni gina mpembenso a ni nindi ye den ewo it is a uko school na se wunya se master we kire mass ye tie sompa tu se mass no eno a ena ya na ema mrofo no ko mo anim ya no ukwa brojino na se obi master ne side ya wo awaka no oye farming to farming a ompe bibia tie biu ba we de obaga na fechire I try and error na won sa na car no akoto obi atwene se machine bia na wase machine no we say ye nindi won ye mabi wo a ya na iswa but according to Bible no mu no ya okay kan wo kakra na yenko 1 Corinthians 8 verses 8:6 sorry 8 verses ho say ye de onyankopon ba akopɛ na yewo agya no a no ma nyina free ni mu na ye nso yewo no yewo homa no ne awurade ba ako Yesu Kristo a wonam no so eye no ma nyina amen God bless you. Afibra Ephesians 4 verse 4. Na yenwuram. On say yen di agya ba akopɛ. It is a midi Yesu Kristo din na eye adwuma. Na wo jimi tum. Ti no se mo nso ahonwe. O hwɛ me nkomodie, o hwɛ ma hofama, o hwɛ ma na montuo. Na se me no unhu se mi frɛ Awurade a. Mi frɛ Awurade a. Eno no wo ba me ho a unya problem bia. But also for ye wo bi ho a wo de akɔgye aduro asofo no dodo na yi ni memi ni bibiri a utum say yes akwai di o ye di aduro no akɔgye o de ye asɔre no so a ɛkɔ amanfo wom eno no nyame nhira o according to Matthew 24 verse 3 na also no Bible say mre no me nkɔ wo de ba bia me se bie no a ho na gina Ephesians 4:4 no emre no kɔ wi atora di fo beba
Sa adibia wo wiase bia ye wo original wine na wo artificial one. Di adie bia na mienu papa ne bone na wo wiase. Edina Bible ne se so ahonhom ye den. Ehwe edi ye medi awuradi achi nso tra o. Ye medi awuradi achi tra. Endi a wasa wo so honhom ne hwe na hu se wani tuase nipa na kwaji aduru na akọ no mode awurade mvanja wo. Abedem. No so wani tuya. Wo so nimbi mo. Me de nimbi no. But you obi wo hokra utimi say I sorry uhunu say your original. But maybe a man na make me ahwehwem could do that level no. But obi wo ho a ontimi hwehwem could do that level no di akiri say come on to okubi. Na etie ne say ntu be den hu. Na etie ne say John 1 verse 12 no. O se dodo a woji midi ye no. Won na woji midi di ye no. Saudi ni pasa na ko ye de abetene ko acha ye tie Sompa na Saudi ewurade din na ko ye de a ewurade be yi aso na kire wo nya wanya ko anzewe utimi kura ben obi na nyame kire se nipa wi no emen no nyame ti mfa da yesom nyame fa kwan bebre so ebia na wo no adwena wo de ko se school aye koi obi on ma school no okọ but on fa school no nye adwuma bia on eti ni ewom ni se wo no bota ya wo de ko no se urade na wo bo no onimo se ne wo ho ba wo kali adwene wadwene na wo de ko no TB Joshua etiase na ye sono soro obaga na yeso hu nanim kura na yare ho to owu ye woti ni na chi asem reporter be bae yes intino ebi wo ho a obedi akira uhu a na watenam na odi akowu no asem America ne say Matthew 5 no Yesu Kristo be possible 90.7 FM say midinti ye kan sem bone ye den etomoso bia kura papa your original person obeside na wahu nti yese no report na buy ne de asorofo na abienum kasa wo me matie bi ni nyina echi no ebetimu abo obi pa okay abra Judas di Yesu nche no hwensem a o ka fa Yesu ho ono na yi Yesu maaye pa nipa ni nnwuma papa ne de yawu ko ne wawu de yawu ba wa woti ase no na Bible no so ma awire mfise bebre ye sandboard ye na mu bi asompa TV Sompa FM sandboard ni si ho o mewura hada enso amanfo a wo kire won kwan mu be wura ha no enya agro eti ni atie ne so obi kura e kire bia me ametie kura me nko heaven ba obi tie manum asem be ko ni nyina nso Bible na twede ewum ti anu de eti Ephesians 4 verse 4 down was no e ho na mpese e ni e ho say every say nipadua baako ne honhom baako na ewo ho said ye wafre mo nso mo frɛ ani da so baako mu no Awurade baako Gyedie baako Esubo baako ye nyina Nyankopɔn ne Agya baako a odi ye nyina so na ofa ye nyina mu na oti ye nyina mu amen to aso kakra mai wode adom hano adom achede enwa se na ebe kan yo ode adom ye nyina maako said ye Kristo asusu na chede amano enti osei ofroko osoro no ode nomumpi a ofa ye no koye amen amen ejo nse unyame wona dom a ode adom yen se o hwe Bible no mu a yen nyina ye tie Sompa ebi ye pastor ebi ye apostle obi ye prophet na watoto ebi ye apostle obi wonu me ba Bible mu nkire mu se ya menko ho ne fe de nyame de yama no obi wo so ka say me de adom no Awurade amfa nka me o de adom ni nyina ye den e maame se unya ne sa de good ba se ebitimi nya ne sa obitimi ni ba se ebitimi nya ne sa obitimi ni nyina se Paul no woni nyina okay on say we read Bible now according to Mark we read Bible now according to Mark 9 the verse 9 verse 19 okay kan kwa Bible say papa bi ya na ne baby etwitwa abra abofra ni hia Yesu ana honhon bo pitiri woni mu na honhon ntimi ma ne sensere no wato jam honhon ntimi ma ne sensere no wato nsuom
na Bible so omo de ne bre Yesu asuafo no ontimi omo ntimi antu ana Yesu Kristo baaye na osa ne yade na asuafo bi za Yesu se na esi den na yede ye ntimi ana wo na wo ye den utumi yen na osi ade ban we de ai si muadadie ene mpaibo ebi ya me no muadadie kura bi ya me ye 3 days ya mabi obi so code dry 4 days obi kura ye 30 days e de se ka se ye ba yo o ka anu da bi ati o ka anu o e da bi ati ye mu bi se ye kokuma se ya ye nuru pe e di sa na hunhum nso ahoɔden na den etie ti se ebi a adwuma wo ye sofo na se masore baba ohonom na bia utimi boa no a kan ye wom ni se adwuma ba ako na yeye etu oba ho na ufiri sofo Richmond ba ne me hauni kan papa m kro ka jiro na wa frem se sofo o baba ako aba me hayo no se we ni tie nyina ye nye den ye moa no edi aba ne sa be ma sundua baba sofo wo kra bo ni sa de we wo pa na betimu aye enso ani bra ni ahoye ndi almost on jero enti enne na ma members no we ko ha na we ko ha ntimidie mi hu se obi free wa sore mi na okọ baabi na onso ye nyami nipa na osane yade a problem bi enim si Yesu ba aye no na John the Baptist oba esu no na Yesu so ye ne de ti eduru baabi kura no John the Baptist na suafo no bebre dwane ko di Yesu achi o mu so mu nyina ye adwuma ba ko fa ho ni si wo na menko bless ho okay na menkutie ono so kakra pacho se why ready who dey otisi ma agronim enti de na de dwano no se ufri asore foforo watnemu mpaibo yi ebi mu kobi nema yi na so wa free udem na akobi obi edem 90.7 FM Gyedie ne kire wo se afei ekra no se woye nyamsumini Kristo ni ana osofo na wo kokopem ase bia malam ho bosom ho because ade na yare na aba no critical ho no obi a kire wo so kwa ho beto ampa wo koso a ho beto ampa ezo beko. All right, me da se metia mpenimfo ne etiefo nyinara enti no e be start efi second one na wo buy no so se wo ye Kristo ni a na se how bi sa ebo akwan mu a yare amanihu no nsemabre na so yu be ka kire so nyamsom ne nyina yesom na mom no edu be bia eya ye mfa be bia tada ngofata aka no Kristo kra se ye mfa kai de maka ida na ye manyanko de manyanko pon ntin se Bible no aka sa de a ene na bibi sa to a wotumi afase ba se na mpenifo di kan aka no we Kristo ni a emfa ho de beto woni konfo eduro so sem ene malam sem eni hweye woni omu ni hweye ene ko ta ti question ba kwan ba ene ye kan asem no se nti Kristo ni ye ka so bia bodua na se enkoda na obekọ yan se wonko bi ene wasem na ye ka ora se we Kristo no okay don konfo de wo okay don that's the first thing wo okay don se Gyedie ni ya bodua no do ye na bodua the first place that's the question e bisa wo di asam pa na bodua no sometimes you know bia na enye kokora na wakofa hawo na ba but obo ama bi atretra na bi abeka good ebeka so de ara we Gyedie ni a Bible kwan so we ready wo som no woni se wonye boni biara nipa na akoba sade na wonye boni bi entie no eno no akoba na de na bi wo se de yeke esi bi abeka wa we Gyedie nipa de abeka won de na makwan nye de wakoye ni nti sa na tie awrade na makwan se bi nkan bese me nkoda Gyedie ni introduce na mo no nti so wankoda na ya obewu so Yesu nti wo enye hwe that's the truth but the minimum say wonye hwe a de obomeka that's the truth say wonye hwe wo don wo ye no kwafo wonya hwe na obi se mekoye obibi na abeyo de bi enya wo sa aleza wonya mesom na ye ka no wonya mesom na wo som no wonsum ni yie but Gyedie ni a wo som nyankopon yie wo ye no kwafo na obi se maka ye obibi obra wonya ne hwe ade ntina won koso nyina wo Gyedie mu na ready to me entumi ndedi entino de can say wo Kristo sumo no Kristofo ene sa enema no eni twaka biara menua no bedi kan ebie 2 Corinthians 6 verse 14 to verse 16 no amame na ya kan bibi kutu ebi o 2 Corinthians 6 no verse 14 erikosi verse 16 na yentie we Kristo ni a
freku a wasa otumi ebo the Bible says Second Corinthians chapter 6 14 90.7 verse FM. 16 ɛhɔ sɛ mo ne wɔn a wɔnyɛ nie ntwe konua korɔ to ye Kristo ni a enipa a ɔmo yɛ anye ndifoɔ me na ɔmo ntwe konua korɔ nti ka onipa ɔmo nyi ndi a ɔmo yɛ abosomsam no nyinaa ka ho bi ɛna afei enipa sɛ de ka mala mfo no ɔmo so ka ho bi ɛna onipa biara a ɔngye Yesu ndi no ɔyɛ unbeliever ɔsan nkɔfo me na ɔmo ntwe ɛwɔ saa kwan no so to aso twaka bɛɛ na tenene ne amumuyɔ wɔ we Kristo ni a twaka bɛn na da tenene ɛne mumuyɔ ɛntem anaasɛ ayɔnkofa bɛɛ na han ne esum wɔ ayɔnkofa bɛn ɛna de sum ne han ntem ɛne ayɔnkofa biara nti didi ni a wo so wɔ han mu no de abeto bia no gyina han ni mu enwa ne ngɔsɛ sum mu sɛ wo gyina ngɔsɛ sum bara wo gidi anya du ɛsɛ sum wo nem bia kɛ na wo yɛ de wo pɛ ba sɛ wo gyina mu yie pa asomafo mi di kan sum Kristo yi ɔmo afandoro to apostles no ye kuo mu nyina they were persecuted they were killed ye kuo mu nyina John nkwa no to mu year of old age ndo mu ma Kristo adan tira yen pese bebra ma Kristo e tumu danya masom de nde abaye so ba yen tira se we Kristo ni a de betu bia no gyina wonan so na se wo so na nkwa wo sum no kra kwan so nko adia na enye easy sa o enye easy brother me ya wo se enye easy ba Kristo sum so enye easy sa Kristo sum ne ka enye easy na se yepe nkwa je na de fom sa na fom intina be din amogidi ni ti me kan bebre na tie mi a de me kan omo ya we obo agidi ni pa sama ato no utumu se de aka na yewuo ana na kaso dem e obi so papa bu ha say oh we de wo kwa bibi kitu ebi ntia wo no temptation sadia onyankopon Bible say brebi John Genesis 22 onyankopon eso Abraham gidi ehwe e bia won po de ato na ye ye se koboso mo na bia ye so gidi ahwe obede hu onyankopon so gidi ehwe bituma so gidi ahwe ntu obede hu nti ogidi ni de betu bia na wugidie mu na example we gidi ni Kristo bai na amane hunu to no ogina mu kosi wieye oye nkunim difo tinde ba bose o ma ne din a eburu din nyina so yen so de betu ye bia nse otumi gina mu ekosi wieye a ebe nkunim difo to so nji mebo ye obi wo ho a how ni nyina wo so afrade wo gina mu a anyeye na okọ etimisi onipa bia ne kon ba fa so ewuo tebia what time na so there's nothing you can do about it what time so a emfa woni mpaebo anointing oil de obeye biara what time so but yenim dum so wo ho a how no a okomu no enka o peba bi fa enka be ebi ma peba bi afa ama na yeye unim se bi so peba bi fa ya yeye unim sa so ebi so peba bi fa yeye ebi so fa yeye ebi so fa yeye ha enti na yakasa sa what time so ba wo agidi ne se bibi sa to a adanti na wunyinem 90.7 wo tam so kwa na wongonya wonkwa de chen se oh se the pocket galesha fo na adanti na mo sha se wonhu mu na mu ko wie hu na mu to was me ready for 20 years ni hwe bra for the 20 years na wo se afi we bibi abeto me na de betu mi nti no me kodi achi obi ko oma jafe na agidi a wo de sha wo ko wu abosum dem ebi na tu soro no wo ko wu abosum dem what I say enti no de betu Kristo ni bia no wo bete nsem ebi ni media dance e papa we de okwa ha hwenwu yie ogidi ni ba ye kan se ni bo se na me ka aboso nsem no bebe na so nya wa wutie me ya we sa aboso nsem na bebe aso dem yeah so no be bo tie bo clerical de ndi won ko mu a o konfo pa no gina o sa no nti se de ye kan nsem no sa no abawom se ye kan akonfo dem nim sa mala nsem no hwenwu yie wa so wo konso ho bebe na kita Bible Yesu di no bon kwa oye konfo pa si se pa no Ghana ha Sompa FM sa soro no ana asofo no se ye 100 a metima ka se mu be 90 die won de atie ne se because wo kan yen sorry kra metals Roman ne hwan a ebi ye na se ayi say na ma ko fa ma ko timi ho na ma dodo na suban ba kwa ya fa ne se enne yi yen se Kristofo no yakafa Jiwfo no suban Jiwfo so ba ko na mo Yesu yen sensen ni me yen hwe Yesu ye bibi me yen hwe ise mo ndema de mo yefo mo mpa nsa kira nsensen na mo pe mo nya sa dwona de ne bi suban ba ko nda ba so se obi bia so Kristo ni bia no o pe bibi ahwe o pe bibi de wo so no yes enti no o mama aso so de bi sa de no so no oya obenya edom ba se eno so ho era de no ti se de so for se kan adom no ye wu bebre obi de ye
Bible obi dey adisem like prophetic anamwa so hye nkom no obi dey say no so ho Kristo som kwan so de fa no man ne ni ho nso be ka se be no so nkom abo ha dada ma fa se ne ho o kan ne ho Kristo som sa se no na ho pa because na scriptures na encho scriptures ni wi na ho okay but in the scriptures na be try na de be kan ho we are complete ne de those gifts are not there enti na wo sa ne man wo hu ne no that's the truth enti na wo ne sa yesterday o said was 90% ano de nya no kure na de ya so be ba na de ya so be ba because okay mate we no de ba na mi di enti no yanti aso ejidi ni a Bible say han enusum eni twaka biara okay enti de betu bia no futu de ma on say gina wugidie mu yes gina wugidie mu Revelation 2:10 Bible say obonsam de betu afiase ededu oboso mo hwe 90.7 FM ewieye mo benya nkwaje amamokra enti ni gina mu kwesi ewieye enti no gidi ni bibisa ba wo so a ka kire wo say Kristo be wu ma o ti wo so gina wugidie ma no say ewu mpo beto a era na wayema na bodo so obra Kristo odne nkwa beto o ma nti mesra mo de dikan say Kristo ni woni san nyoma ne enni hweye wo de no to nchen aso aduabo de abosam so Kristo ni woni enni hweye okay afa second one no so ne say ye beba we no before say beba no on say ye wo penimfo no binimu wo ho atetete no ono no say bi onye konfo onye ai no ho dunsini oye bibiduro aha nti wo ko ho ne bibia ye wo ne ade a onura obeke kan bom na ode ahwe na ho ato mpache omo no nso so bibiduro de boni bi enim bibiduro boni bi enim age obi a bibiduro wo ye no ode bibi huhumu bibi eka ho ene different bi say dey o say dey kan me nimu yi but obu wo ye say obu wo okotiti nduro na ebinum say obu wo okotiti nduro na ya abosom na chen so nka wembom nka wembom ha say bibi sa ade a different thing but say obi herbal doctor no nya bone herbalist nya bone ye wo binum so a okotiti aduro na ye free bibi ahomachem hwan spirit wom naturally enye konfo bi na akire no say spirit wo ahaban ne yankon ne boye and Bible say ye ndu de fa ahaban nse enwo yare onya pon ka asa na spirit na ahaban bi hu bi antim tinne konfo ka say obi ka say ji na bibi wo ade ni mu a ohwa na hu say right there na abosom sam oh dabio enye bosom na akire no like eye due simnam but we see bibi tim bibi tim na de na fa abosom sam no and then boy aso for on sticky so brother so for ka say stick away for board them na e be ho ban abosom sam onyampo stick am dua nyame na abo simnam yes na o tibidi ahwe o yare eno nya bone bo nya ka say bibi wom di a bibi ban na ewom e woni asam no oh okay ntade mo ka say bibi wom di a that means o de wom sam be shim na ebi mu so ho a o de ma o si anyway menye we eno so e there be the okase mendi we no hu say for example you endro e koto drugstore si o koto endro especially endro for virus na that you make so we do over me menum tea milk wo mendu nkosua those things is allowed e be edro wo no me say aduana no enko ntano nti ase wo but e ba say edro de ma wo no e wo certain spiritual connotation say dia me de ma huhum sam no bibi say de wan watwe ho fi ho boko as odidi ni okay but because of ade mo so herbalist oji ade wo kono me e mendi nkosua mendi ba yere ene nti ase wo wo edro no ene say aduana no nko ntane bone bi enim ha to odidi ni obi herbalist a ono nye eno nya bone but obi herbalist no san so owo eni odi humu no de odidi ni twon febisa kwan no so okay enti second one eni so obi wo eni se nyame na de ache no so no ana ko pesa eni no eno so enye Kristo ni wo de eni ye de that's the first no oh yenti aso ye before Africa has no and Africa has no yo sorry bebi na ka ye na no so no ebusua be ne de wom efitete enze bibi ni ka to so mi weni a o ebe ye no basra bia no de fa bia o because o me fendi bone but I be some but we did ni asa mi weni mo say no twu fi o Kristo so na simple to da ya na complicate no enye ni sam bia ya bi we de ni sam ye de wo de jire nante a wo de ni me fa hwe na nyame timi kasa the just shall walk by faith nyame timi kasa kire enne oh na some in scriptures no asana wo nansa so meka membro first na ye kan ye bre nansa Dr. Menzo Tabananga sa ya kan so many years e mo ntwe ono ansa ba ta beka ne pefe se nde nyankon de odi anga FM Bible na twere wi
ti opa bi stephen nyankopon be scriptures no obi be wada da wase bra menchen na obeti nsem bi e na okoso obeti biampa but enne opa nyankopon asem bi etia enti bible we nsem we enso asem be na tu kristo no biema enya mo de enti mebo say ebia for example you so da so unu be nya accident ya uso da sa den you so odi kan bompa ye okay nyankopon da so am so ye nya de papa say ade a ebema mane mpare menu no emfi no so ko we no fo ni so da we na so ye na mabo ho mpaye nti won so bo ho mpaye we wie asem nesi men try so by won say de ma ene ma so da nsi ene me wo tumi bi a me we ni bi a me de bibi ene bra me nchen na me nchiro da bi enye sa nti wo so bi ebi ho da ye say bo na ato na friend so mo mpaye na wo so bo mpaye bo no we wie but and they want to say brand nchen nye bibi na nyame dia ma special just so that and yen na tie no ko so me say they are so asu nyina ebe ma san ka wiase nyina say you aha did that so wo so a embem yeah ebe so a wo so wonim de besi so just pray about it as a Christian but we call Bible ma 1 Corinthians 12 gifts na bo no gift of dreams and dream interpretation en ka ho bi sa gift the Bible mo Joseph no ho bi a Christopher gift I can ma na sa gift na twem de no na so those gifts na ho no na dreams interpretation na enim tinne so focus abra mentina mentia wo da yesu mu a eno so ya trosem hey sa o ko baka bi a kire but enfinyame o mbo tumi to book dreams interpretation that asem 7 FM banya no kre brother nya no kre enti kan also for ebi mu so ha mo kan na wo de tutu ho a eko amachi o eko ne sen emachi ene meka say emachi ne sen ni enti wo so da ya Kristo ne wo so da ya de kan say bompaye de menka no ti menka sa da so ni ho da so ho oni bi so da ye ba wo so da ya eya ye den bo hompaye what I say wo so da ya bo hompaye say da ne be se mbem no bo hompaye adentia tumi nyina we wrade mo point make nyina ni o o tie mi a emo wadwen kwaye wo say de masofo bu otumi bi a ono na mekọ ne nchen e ho na me second issue ni bem say obi wa asafo mo obetumi afi ho akọ different place akompa gba na enti wona wo kọ no wadwen kire wo say e ho no tumi bi wo a emu wo den nchen bi a wo no okay enti no me kọ ho na waboa me ade enti no fi yo wo na wo kọ so da enu opinion kan Ephesians 4:4 no ewrade ba ko enet na ho ewrade ba ko de enet na we what I say but bebre na so me kwa ha ni na ne say bebre na so fo no bi ba oye se no wate ahwe obi nso bo betro Bible nko onye sa de ne bi into opa bibi ahwe enu tso mo so akọjejeje nyoma no so yo gidi ni a asoro wo kọ no tinem to we what mean say Fridays me de meko ha na do me Saturday and Sunday a na mabama so say ye ho de a ye be fo etuofo Titus 3:10 Bible say so nipa no ye mfa ne tunofo ba ko no mienu de to so me nsa no ye ntuni fi asafo no mo odidi ni mbasa abra no onko ba bia ofiri ba men nante basa na won ba wo de wo ko ye den because you suma yasum den ye wa trust no kwesem ho you are trust no kwesem enti so wan no kwem no ko nante baby no wie na wasan aba say ha de me ko from Bible but me am no me na bosom over the lesson but eno no also for eno no ama ensodu binimu a first na nka omo nyem Bible isi omo do hu hwem because omo say some omo lose members neno so wrong aso be na we aso omo nyem Bible minim tete omo nyem Bible ko Bible say Christopher nyina mo mpa aso be nyem Bible but there ban say obekọ asoro ba ko mu no omo nyem Bible a enipa bofom ba ko mu enipa mbofom tinipa ni fili so baby omo bofom na etumi wo ho aha tumi ni ha nti meko bi atumi ni wo no enu tina so fon so akọji bi asase no what I say ento mo akọji sanu me na asase no nti say mo ke me bre no abro so nti say we odidi ni a baby a wote no tina ho ana so Nyankopon Bible say enipa ji Kristo di ye no omo mutum so Nyankopon ba tu Nyankopon di a wo ye Kristo ni bi wo bompa Nyankopon ba ya mo nti Nyankopon tumi no mfa so fo bi ansa Kristo ni bompa Nyankopon ba ye de ye kana no men ko di so fo bi achi wan ka so Nyankopon ba ni bi bompa ye enu ka mo da so fo da nipa bebre no bra na menya mo Bible na podcast obi ambra na bibi no e Bible mu unya bi da enti Gyedie sa wo Gyedie sa Gyedie na kuta na de ko ho no nya sa Gyedie na fatana ba bia ho 90.7 stop also for ma ko ma so for say ho ma am say na no yer meka content do enti minya mintie de be 5 minutes bi na memra so for don ko Matthew 10:5 down was ade ba ko a e wo se ehunu ne se obiye ni hono ma like ye obiya na yesofo ye obiya na yesofo enti ye obiya na yesofo say wabo clinical no
anase ogina so dem preach enye obia na ono ani gidie betimo aboa no kaise obi gidie boa no ansa na ne ohwehwe no awie peye okay so ka say onye gidie mo ne mpa ya ene e wo no sofo nso te ho ye den I'll reply. wo so oh no David mani really dey That means Miss reply no. Son of person wey understand. mani really dey no o chire o gidie ansa wo ka say bere we brambu prophecy e twem which is not true. But it was not in response to you. I say this here. O sa dia ba. Oh, they go. Adia ba akone. It is all that say near Paul here and mean to me bia, which is not true. Even gra or as 2028 no. Paul na ngwasa gra ka bibo say mini se mi koyeti no. Bi mu be ba se me ya. Enso omo de mpataku omo ye mpataku, but omo di dwan nwuma na ye nyina ye tie sompa. According to 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8 no. Paul na ngasa nu tom say mawie majuma na ejuma na mawie no. Enye me nko na menya kati o na obi biara nso ayewuo yachi obeba abaye adwuma sane me maye bi no onso benya kati ya pete sane Kristo de ma me no edu ga jiram say honhonsam atwam a na de na abesa woka. So according to Ephesians chapter 6 verse 11 no was nye ne honani moja na enya enye ne honam ani moja na eden enya on the Ephesians 6 verse 11 no reflected to Psalm 91. Okay. According to Hebrews chapter 1, osi nyame atetimiremu. Tetimiremu. Onamo kwan hodo oso ne na namo kasa aye no. Ye pen yi sonso no. Kristo nu na wonyame nam ne so. Ne kwan hodo bebire so one ye nkasa. Eti Matthew 10 verse 5 no. Ye nhwe Matthew 10 verse 5. Also kan John 17 a. Yesu bompa ye ma ne ho. Obobi ma nasuafo no na obobi ma wona asuafo no ko achinso no ombeba oni nse impartation na enyina de ye adwuma Yesu Kristo frɛ asuafo no a ɔkɔ no sɛ asuafo no asuafo Yesu frɛ ɔmo no according to Acts chapter 6 chapter 7 yenwe 7 achinje se ya ho na ɔmo ku 7 no ɔmo ku ni wie no ɔmo sa sa onkronkron no ye adwuma mpa. Onsen is here. Me to me ame wono me more impartation bi be ka ho. Bible ne de nyame de amaye ye nyina de ye adwuma. Ba sa wo de honhom mo ne ye adwuma ne yes o kenkan ba obi kura kenkan ne say graphic. Yes o ma Bible so na ye adwuma o. You have to position yourself. Answer na Bible no be ye adwuma ma no. It depend who nipa na den. Sompa FM. We no nye graphic bi say oko school awie na wo kenkan bra na say wunimu ade ntina wo kenkan yo. Okay. Spiritual power bi de atida enne ye adwuma. The Bible ne kan na chi. Okay. Onza me kan bibi kire wo Mark 9:27 say ombisa Yesu say adan na twitwa ne ye de ye ntimi ansa na wo saaye. Ena Yesu Kristo say ade ban we de gise muadadie ne mpaibo. Edi wo ye sofu na wunimu adan ye mpaibo a na so de be betena wo na ase. O metena it is all yourself wa adwuma ye enne omo kira de bribia omo validate omo hwe sa ampa wo kira de prepare lesson note to na emehwe nye so kwa na akogina ho wo kire maase ya no ase akwa bi si wachi onse na ezie tie wo so fu bi okura ne de ya awade preaching na afin mu nyira awade preaching go a na ne aso da ye boni bi so nye den da bia one way ye tie sompa awade preaching go a on the also a businessman business in some sika sem 3 days financial breakthrough and no programs and na ye hia ye funu wo banzo ye den ha na wo ye no ye obonyini sala wo ye no ye obonyini it is all ba be your so was mu hwenwan ye mu hwenwan no ye den o kan John 10:27 no a wasi minimwan na minwan di machi eti wo no ohwefo no nyame ayi wo secondifo no wo na wo so protecting nwan no eti nkasa obi a betimi pa won kan quotation no mame Matthew 10 verse 5 no gengan wo na ehwe ho say dumienu na Yesu suma won share won say dumienu na Yesu suma won share won say mo mane enko amanaman kwan so na mo nhene Samaria fo kro biara mu okay na mo monko Israel fie ndwan a wayera no nchen
na mokwa 90.7 say osoro fo munya ne awufo momma akwatafo humfi muntu ahonhommone monya no kwa honhom nsam a mo kan bi no obi okura bayi nete ne so minimum akura ba ye bi ya ye bompa ye ma no a o se ne bayi ntisa ahene egu ankura omo ede asu ansuo gum no egu ase ye ne nana se da bi ya otimi muna nkure se wo hunu da Sompa so akura de ye kokoyi ahene no okoyi ahene ne firi opeja ade nse no favri ase ne nana se da bi otim peja ade ne hohoro mu o hu da ani be na o tie bi awuni ani nye Bible mu na agabus bi se hwan ngusuo ni o se so ai Paul o se sa ni pa mi hunu ni ngusuo wi no wo se ya bona prepare no anka wo ampa so Paul ko happen nye Paul na okro hanka chi voting to ni sei egu so na wanya ya de sa tinya me som Kristo som tu mi ya ji enti ye na fasi na osofo mu don komram yo aja aha osofo enti osofo mai Mark Donko all right my enti uso eduma me da se ne me pese awefo ne atiefo ne a Kristofo nyina ehu ne se Kristo ni bi adwen ye ne se mekoha ana Yenina Sompa maybe sadi humu aya na ye yama na achia kakra na ye yama nyame a yesom no kra no ba ye ketwa we ye ni so na afi attention nyina ye kwa akoye se ye the glory no ebe manipa sofo na odifo nemum sa waka Acts chapter 1 verse 8 na se honkonkon nya ba mo so a mo benya ahoden ye wo ha nyina sa wo ma ho kwan nyame de wo be ye adwuma enti alentina nyame ebe yi nyina that is the question maybe bisa na me pesa tiefu nyina so ehunu so alentina me ni nyame ba bibi ekire me so a nyame no obo me no ne be ya ma me gise ende mintumi nye gise me ko jemwa ifiri obi ho no ma na echia kakra na wankasa no Gyedie ni anamuntu a wutu no Kristo sumu no na chese onya nwie peye niema bi atosini 90.7 na eno na ekoso ewo ye wiase a ama akoye se asofo binom leaders binom ememo betri so ne ade wo honom na munyame de na de bia oye no oye pepepe ebi kura no a anamo na wunamu na wo pe ano emu ayisisi a na wo sentie nyame ede wo fasa na monto no mu ndi se wotias Kristo sumase e wo kwan wezo a wonkwati emfiri nyame achi emfa wo re enkwahye wo sofo ana waso mpanim so mpanim how na wonamu no ahotobeba yes wan kasa no ubetimi aka akire nyame se how we na minlamu nyame yimi firimu yes eno ano no enti Kristo suma yesom no enye full of senchire no nye senchire no bebre empo se ye pensenchire ni a oda na osore na de a miracle yes enti debenti na wose medemere ehye masompani emu ana obi a o wasafo no mu o ya asafo babat me fan se anamo a ofa so bompaye ye na ehunu se we di o bompaye nyamitie mindset but say ye wo bim so wo ho a obompaye na nyamitie ye wo mo nyamitie bi no mu chen bi ana ni ho sa se ya dwen ye se nyamitie bi no echen bi a one wa wo bompaye nyame enti no nyame asa hanom no echire mu bebre ewo mu asa ye keka enema no bom nyame wo kwan bebre offer so etie ye mpaibo mpae no etie ba ko ye no bi wo ha omu awokra oti person de bema mpacho wati ase se yeti nyame ase wo sa kwan we so a ade na wabo so mpae no a emma na wo se wo de nyame pe emma no nti nka ye mpae bu mu kra no ye ba bi ye kase nyame wo pe enye ho because no ni ndeye eno ye manemba wo ye bia ne awo no wo hwehwe no kra no de ma wa ebe ye hawo anaso wo de ma that very moment na ebe ye hawo ebi mre bi o ha ye so wo de ba no sa mre ni nya nuri sa pepe so to bo ase bi ho kra so ade na wo pe no kra no
ma menka na saa me fancy saa na yente ase up to this point ndi nyame wo kwan a ofa so etie ye mpaibo be 90.7 FM nyame asesa mmere bia na yadwen be yen se nyame kura omenye nyame kura no utie we mpaibo utie we mpaibo ebia me so madwen ye me se yeah wo nipa na wo bom pai no check wo ho so na hwe nyesa eno so gina eno wo ho fi se mpaye na obebo no nyame ohwehwe se ope akoma emu eye fan erinti se wo kunyame enimu a ewo se uhunu se wo ko nipa oye kronkron enim nti akoma no nipa bi ne nyene se ye kronkron nti untumi enjina ba bia anya wo ho bia se uni nyame edi nkomo ente sa kristo sum no se dia osembekani ekaye no niema bebre ewo mu ye nsum nyame trasa e wo se o ye ho Sompa FM nyame ati ompaibo yes eniti wadwen ye wo se menan esi asodem kakra menan esi juju fie so kakra okwasem ne se enshada emwa osum na osum no enti se obi ebompaye na yakase we di nyame se obompaye nyame entia wan kasa no e wo se wo access wo access wo na hu ne se no nyame pene wo se mi jama na eno de nyame ne o ma ho kwan se embra ne sa but obi nso wo ho no mo a hu ne se wo ye sofo hu ne se wo ye leader hu ne se de ne tibia sitie no se wo do ha akora ko se wo mo ampa nko betimi aboa na so e bia na ne me bia wo ye no nyame eye chiwade akora se obi an no de wasem akọ nti kane no ana ntomadan mu som wo ho no no ana yesis of penis we se ne nyame ba he no obeyi ni nyina afiro they say they 1 to 1 uni nyame nti wo na wo ya safo ba no asompani no oni soro nchen wo osofo oni soro enchen wo enu nti se ya nti kristo som asese na ya dwen ye se sofo nko ane bompa ya na yeto da wo se we kura de special prayer me ma so ya se we nti pa ya no de ene special na de hen so ne special 90.7 FM enti ati fo nyina enti asese se wo se kristo ni wan kasa no wo sign wan kasa wo ho se wo kwa kopemwa ifri sofo ho na ono ne beboa ma se ndie eno de enye dwune mom wo ka kire sofo me hawni mpesa oboa be mpaibo ma eno de that is a perfect right nemo wu ja to sofo so eno ne yehu na asabama ne yama asofo binom asorompenimfo binom evangelist binom akosro to essence ono nko ane so wo mpaye etimi menyame etie na ebisade no ebem entesa e wo chose okay mate yes so no nya ba so a ubenya hode nti ye wo he nyina ya bompaya nyame biti bedase bless all right I think say me faith and mission we no me penny Sompa FM to me no it's to me because the what kind of question about mbisa me carry a pet and also more kind of bra and no nsem you kind no was in response to me and I think I have the right to respond back into no odi kan things over end no okutu Matthew 10 verse 5 yeah San kai pini ma ona no quotation no quote and kan na mpesa minjina so mbisa na sembi Matthew 10 verse 5 ona na ma quote here na wa kan crowd person kan bi omjina so o kan ma in your penny so kan we so ma o kan wana ma me na mfem business na so dey se dumie ni na yesu suma won me question is say dumie ni yi a osuma won no won me kan that's the question there be wait question we about to say na we your question question dumie ni we nti o kan asam no o reference am e won say osuma dumie no nti na automatically ye kan there be dumie ni we no osuma won of course at a later time no and I extend a lot of Christians so many of those gifts at that time but what kind of scripture by interpretation principle want to get the dumie way means and there will be ankoye go dumie mbacho debi oh yeah no so ka so mama no point no enter me Matthew 10 verse 5 no dumie no small mo biblical context dumie no means dumie no yes no a lot of disciples
but was there for 12 apostles. And can for no he didn't give them that. Okay. But was there for 12 in the nation monsa. To kind way this okay do me does not extend to every Christian on this earth. No, it doesn't do that. And I feel no I say Hannah crying here about war no. Young woman about true. Put him there. First Samuel 1, Hannah was refused. Also for Elio, or when it is a Momo Bemano. Hannah no one also saw them or no one born in Pie. Or Brana Sofa to one, Hannah born in Pie. I didn't ya. Also young woman be. One young Pobon Como, young one the Banamano. But a nay, 90.7 say. So when be one no one more be special be dear, and you won't know young pony. Well, when the nay said the Cabosum and Nick Christian go team Biano, or not in the Bosumia money. But Bosum can say Cassama Pana, our software, or more than a Bosum saw them. Bibia behume, Yesu. Yes, no, Bible say there is one mediator between God and man, Christ. Obiantiye, there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. To tell me, woman was for a mediator between you and God are waiting. And to be near, me so for say, why? Suddenly, I'm a Christopher baby. I could go baby out to say, you're Monamano. Emwa. Oh, but say, or so for so dear, and so dear need man. Oh, they make an Indian maker. May can say, Ban one young one, the man can say, only a soft one memoir any year. That's it. Also for you. The only mediator you need between you and God is Christ Jesus. Well, and John 14, but to be John 14, verse 6. John 14, verse 6. Yes, you say no say. But John 14, 6. Bible say, na Yesu e can say. Mende kwan no. Me Yesu mende kwan no. No kran ne nkwan. No kran ne nkwan. Obi ma aja no nchen. Obi nkwa aja ne nchen. Je say odam so. Je so nam so for no so. David. Ona hwan so. Yesu so. Je so nam Kristo so. Enti we je ni timi ahwe ne ye. E ma so for nka bibia be hu ono. No no nya bibi ma. Bible mun say. Yes, say Ephesians chapter 6 verse 12. Can we just 12? Bible say enye ne honam mo janya. Bible ne can be very true. But when you also can home. There Ephesians 6 verse 12 no can say. When you verse 11. Enye ne honam mo janya. Nti e be de na etumi de ewie motumfo ne die sie. O de ade ne hye wa won sa se Kristo ni. Nti Ephesians 6 verse 12 no. Verse 12. If we say enye enimoja ne honam na enya. Ne mom ye ne mpanini ne tumidie. Ne wiase yisumu atumfo. Ne ahohombone a ewo soro honom. Inti Bible say ye no we mu ne nya. Ne say nti kosofo nchen ana dabi. Kan verse 11 mame, hona verse 11. Verse 11 ne say. Ti hani ye. Monhye Nyankopon akode nyina. Enti esan say ne ewiem atumfo na abosom ne bonsam ne nyenti no. Ye nhyɛ dade. Nyankopon akode nyina. Enti wo Kristo ni no. Hye onyankopon akotade. Wear the whole armor of God. Wear the whole armor. Osman the time. Oman tell us one time. Because market 2. That's it. Yeah, they be market 2. Okay, so now you Bible say wear the whole armor. One kasa no se Kristo na akotade. One kasa se 90.7. I say na mo to me ejina ne obonsam ade. One kasa so akotade na. Wa Kristo no se armor of God na. Wa obetum no bonsam ade esie. The so forget say brand chance na ya ma pray for me na be pray for wo ko so be jiska. I don't say some people no dey school. What ban pabo e be jo collection. Nti pabo no efia da obe mpabo obe jo collection. Monday mpabo collection. Wednesday mpabo collection. Nti ono dey yeye e na so brasa no. Your consultation crowd. Ebusafo wo ye gidi ni a dey be tu bia no. Bompaye. Tell dey panic. Aso na wo no. Nti wo abaye ha wo no. Wan kasa bitimi atu ade. Wa abaye ha. Wa bitimi atu. Yeah. Brother, asona wa uko no. Asona wa uko no. Ma ye wrap up. Ye be fa course kaka collection so bam. Na ansa na no ye ntie ono mo so yase ma ye de wugiri nse dwumadi ebro. Enti ye nko na ye ntie omu be sima mienu bi na ya ba fa mo course. Wugiri ne sen e wo Sompa 90.7 so eni ye fa ya bofo no na ye ba pepepe collection mo so ye ba mo nchen na mo so ma be kire mo adwen. Enti ye nko 21st clinic yes Sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu
na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Okay, enti ebeda 21st clinic ase omo na so yase a yede ugidie ni sen e de bremo memende bia sorry kwasi ade bia bra abono nso empem kopem no otwe na ebra so se wo so obemu ene ye hwe se kristoni ana gidini na wakwa amani mo hawmu na wokọ baby akopemwa ana se wo asore fufuro mu na wokọ asore fufuro enso mu akope emwa se mpaiboi ni ade wodi hu bi wururum ni ade ana we ni nkomo a ene enwumre edadwa nti yeti asofo no a ti asofo no a nso bra so se utimi ebem na nso be kire wadwe nti number no number sini mi no ede ye adwuma no MTN ye 0598 0598 and Vodafone ye 050 2057003 nti first caller hello good evening hello. Good evening sir me ba jo wodi ni ba afafi ba che friend amen akunsadumase yo mind you I'm say kubugano meni ho pa amikia abigafurina na utie nsoma ekoso na ense obi abon rodin na me question na say na some American baby a question baby so ko here say me keep contribution no question pa ni say o kese o didi aso fonu binom eye Ghana ha and me tina ga ba 95% the crown when you ma we know as a questionable kakra that and so the cat ye and so na ye generalize say so phobia ye bone another so phobia no kan say Sompa 90.7 kata chema ni ye media or the as ni njeda no mo nya adwene as a reason ye to the ministry ade bia ye omum yenu ye wa de papa ye wa de bone uko ye dwuma ma e wuti ni bone o ti ni papa o police bone police papa ayo papa ayo bone even mampeni bone ne o mampeni this are you aso bone ne was of papa and this like I say it is aso bone na chi ne ya can be so for bia na obobon paya ma bi ho atono na so ya na ho atono no as a infinite the no mun jeda anya gini it is the question they say o demo no ire o demo na na ju ire to ire so na ko video bon pes o gari sabere yare am samba yare ono no nyame na sana yare na se o na wasana ana yare na yare bone se bia obi ko no ko bi no ma bon pa ma ne yare ani ni o yare gari sana yare sara mini se yo so papa what tu no tu bon pa ye chega kasa chega ma gari tiro ne se bi to na se so funi jo ka se gari sana ya ai ni bai ala se ma pe yare ma no that no kana ni okay Mate my now say 0598 994 994 0598 994 994 hello good evening mini awdini baby afrefi Pacho, your family and about the new teachment. You, mind you. The other employee for us, in church, or my year. Now, near me, person, me kaka cranny say, Bible, no, you na your best phone. A prayer so Andrew said, Yam bread 90.7 FM Bible no mu here because near be or Bible no mu a code and a daho enti e was say yitimi hu sa code na se e ma obi bi kakra say o kan revelation o kan bi say
Ohu nipa emapo 144,000. Saa nipa we ya ye kan mo ho asem wo no. Se ye ka fi breki saa code na. Ye be hu ni ye kire no peso ka kire yen. Na fe so tumi a ye ka fe obi wo ani no. Bible na nkasa ekire onya ye fa so ema onipa nya ani. Me say the crazy nam the class so na edomani epreach. That me be hu say ensem ni bi wo ha ye kan. Enya saa na nkyira ye tie. Nemo yan na ye di edom na nim no ke wo se ye boa ma amanfo ani timi bi no. Sa ukoka ani no so asem a ye be kan say eye abron sansem. But Shrena nkasa eka ho asem. Okay. It is a bre ho any church e kwanya Shreno efa so eka say why we ne was a unifa nitini efa so bia. You don't say Bible no. Okay. E ba say be boy. Yo, yati. Code na yin breaking no. Hi, yeah, that's yo, yes, yeah, that's pa. Oh, too bad. We me engine so obey me afraid 059 994. Hello, good evening. Good evening. Mpacho udini baby afrefi. Stapokuya you. France are you into? Mpacho. So we are Gyedie ya. Hello, Sister Pokuya. Oh, too bad. Young for Sister Pokuya San Brebium. Line I drop it. Hello, good evening. Good evening, sir. Me Pacho udini baby afrefi. Mpacho, it's like you mind you. Yo, so for the radio, na kwante. Ewo, it's saying and for mom no yebo. Enya, we didn't say. Maybe after one go into. That no what how abanye mo oh ma, me so ko tibeni. That thing ya be there Gyedie 90.7 FM. So what Gyedie say? So how we need peace say just the Christ. No no papa. They found how everyone dying. I sort of problem. Say, they pop play for me. Or being up time, mamma. Yeah, we get your pump to them. Don't tell you, say, what's Jimmy? What's Jimmy from? The career from the next year was a fact. Let's jump a fact. Say the kids are here who are very long time. And come to teaching and for small house. So baby, I can never talk so I just want to say, I think. Okay, yes, yeah, that's hello. Yeah, good evening. Good evening. Good evening. Pacho udini baby afrefi. It's a Pokuya here. Aha, well I drop here, main too. You say that we are Gyedie ya. Let me be near what. I was our turn as a fool. Now, about 5 years, a man, a son in for so a boy, 5 book. Now, would you yet? A son penny for no betting me, a boy on Pibum. Because I go for away here, near to make up. Stop away and near to make up. Saan, it's the money more. That's why I'm fine. I don't want it. You, yes, yeah, that's it. Hello, good evening. Hello? Yeah, Mini Audini Baby Afrefi. Gyedie. Udini bim. Gyedie, Kobena. Agege you Ufrefi. Zamana Gyedie. You. Azamana Agege. Wow. Mind you. Oh, okay. Yeah, we are Baba. Hello, good evening. Good evening. Mini Audini Baby Afrefi. You, Udi. Also, Frefi Bomini. Bonsu, you, ain't you? Ah, Madam Watilly, my walker. Say, about the big house, Yadia. Yadia, I have bad law, Doctor Holt in a cop. Now, Babu, say, is I a woman, we pay yet you and
see awurade nka nye tia sɛ ɛnsideɛ na n'asomfi nye dusa dasɛm na mo yɛ mo mu yɛ nti na ɛne Nyankopɔn ntɛm ase nti bɔne ɛne ma yɛntumi to firi Nyankopɔn ma wogye na biaa bɔ mpayɛ wɔ akomɔpam wɔ berɛ a gadeɛ ne ho a yɛme tie na ɔyɛ nadeɛ ma nsaa na tie okay Yati, also for that's it. 90.7 FM 0598-994-994 0598-994-994. Hello. Hello. Bro, say good evening. It's saying. Good evening. Nyamia do pacho na so. Yo, yentio, yes we ho ye. Yeah, chia penifo asofo akese omo studio ho nyina. Ejuma de chia ne say ye ka Gyedie relative. Baby a ye wo bi to ye ade a obeto ye no eno na odi o se tisi a obi antimi fa ne se ne book time enka se ne awono ka no na to kre ana se de me ne we ka na ye ne kra so for kro mo chese se o se tisi a omo he ewo divergent views actually ne obi a Gyedie in terms of Gyedie Ephesians chapter 4 verse 4 go yi no yeah o se it is me so me ya sorry ba na sebe makwa amanie bi mu na mesusu se nipa asemati obetinya aboa me na free sa amanie ni mu a menyi ni se eyemfomso this are some of the things I for me for example na sa de no menyi se me free masori mu pa ko be foforo I will never do it but obi so kwa sorry a wode me afa kwa bi so a sebe senkanye sa adwiri na wo metimu kane na ena kamiso mitu anamo bia nke bia nkenenka enkowie mi sene na awie mi enti wa balimu na bibito a ke wo bia sebe nenim bia na ne honhon wo soro chewo na wo moa menye sure say ye bone na se wo beko e bia sebio jujuma ho ana bosum ho eno de eno so e aduma de tie ne se yesu kan sembi ebra papa bi ko bisa ne se edie na menye na menya dankwa no wakachire ne se pa wa hoden wa adwene wa koma wo kra nyina da urade onyankopɔ de so bi no so do wo yonko se wo ko ade na wo koye no se entie nipa datani bia ade a menya so se ye bone na emom se ebetietia wo bi fa ahodie so ebema wo bi akwa awochi na ma ye mo de e bia wo no advice mebo se bia wo yare ana wo ba yare na ya culture say ebia okọ malam we ho ana say bosum we ho na ne ho beto no na okọ a enam say entia obia fa ho di ntu enye bone nimdia na malam ni kita no na de man no Nyankopon na de man no ena asofo so mo kase o mo nimdia no bo na de tem Nyankopon na ye ginadie de tem Nyankopon na de ma Nyankopon nobody has seen it obia ni wa obetimi de ne sa kase de nyame no ye kokwa na tuntu na kita eti de nipa ne ya aboa wo no so aboa wo ama wo so watimi atena se na wa ye nyame adwuma there is nothing wrong about it. Oh, okay. Wow. 90.7 FM. Wo akofa bia betumpa o. Okay. Right. I think the course ni be say every no class so. Enti obia ye 1 minute o. Na I'm so call away Gina so achenti yemfa no ntwa to kra. Hello. Good evening. Fine evening, Juma. Me ba cho odi ni ba bia frefi. I think ba cho Clifford you Dr. Ma wadamfo pa. Clifford yeah. Juma, masami program na de pa. Na ni woman say Juma minim insurance bia me mbobedi. Juma be ye tete. Ba be ni me ye tete fo Juma say beni hwe ko ma Juma ko ba bia o. Ndi so if one ko ba bia me madam fu bia Juma meni no kwa ni tukware o fa ba bi ma so fo bom paye mo no Juma man fa ba bia me medical cha Juma me sarbe Sompa FM e ka say ono wa wu ma so e jama wa ye na Juma ni mu so firi ko ba Juma nzo bia ni ho what have you for the Juma yeah that's a bad Clifford. Okay inti obia 1 minute na enko odo mark Juma me da se but mutie I miso say o say yenya etie kra no ase yenyina obia ne Gyedie we bless
any bisofo say any sofo donko obia ne Gyedie nkoma yikura ye dey we can dey different obia can dey different enti se de wo Gyedie ye wo no anamante ni okan no na ne nkoma ne me de pa say kura ye wo he bible mu mpese mi kura ye koso yi asa obia no obia de ensaye wo like enkope pepe obia ne de obia ne Gyedie say de Sompa asa me hu ba bia wo free air bad but say de edi kan na hya me kan bi say obia wa kwanya say wo kan say obia ne Gyedie no wo wa kwanya say ye nyankopon aye som na say Yesu Kristo kura wa ha on chechire wo say man kompai bo baabi wo wa kwanya na mbom saa kwanya na wo ye no na mo na wutu no eno na say obisa wo say nyame opene so eno ho asem na ye kan yo na opene so na opene so na your bible no mo oh yeah eno ne ye kan say nyanya me foforo bi enka me ho nti say wo sum Kristo nko a ena am so bi make a comment bi say malam ho na wo kono nimdie no ho na de man that say woni mi say nyame na din say nimdie no malam no a didn't na wonji nimdie no free nyame ho direct na yesa ko free malam ho answer nti ye no na say tio ani asore ye koyi ni ade say wo asofo 90.7 FM to de bia mo ihia isi ye kyeremu nimdie ye kyeremu akwan we anani enkosa ye mutimi hia ezi minimpa mutimi ye nkyerɛkyerɛ ene ade de se mo ginim de ni bi afiri asofo mpanimfo no ana ejuma etisana ne ba bi ho na o de toto ho a na esipai aha eti eba mpaebo ni Gyedie ni se ye miminim se wiase bibia wo wiase nyina nyame dia nyame ne bo bibia ntiti se de 20 aha tisede na osay misosay ken dunsini no a wotete aduro ni ade no nyame na di sanim die ni ma no malam ni hwan because bibia o wiase nyina ye nyame dia ti wo kwaje dia afiri nyame nyame na dia ma no at me pese atifu nyina etiase ne se ase ye nya adwin bi ewo mu se ye yi nyame na ye so na sinche na nipa na ye hu no emom na oboa yen eno na pese atifu nyina etiase se ense se empasa na emom yente ase se ye ya ye wo ha nyina ye nipa no se ye bompa ye kire nyame a obetie ade a ma ye ndi onyankopon entemute na kwala ba kan se Isaiah 59 verse something say bone moment abone bebo wakwan mu no uri nyankopon entem ete na emom se ye ade a onyankopon epenko ade a moment abeko nkutudwe ni na abebɔ mpa ya kire nyame no ene obi nso so kan bibi se wo yere na yare ato no so na wabɔ mpa ya ma no ye ya nyame ne afa wo so ana menka ne sempo nyame na asa na yade enye wo na asa na nyame na asa na yade mate se yeti asesa ade a abusuafo a o mutie ye ne wono ahwefo mo hwe no me mfiri enya reshemu ewo bi mu se nipa no kwa ne betumi abompa ya ma menya auto medasi government donko fa wo number tujwa wachira kwan ne wo number yo me number no 0242 070483 it is ohwe osofo magdonkwa me wo bremai nkranza bremai okay that's it yo mama ko bless wo Debbie, my memory was. All right, and you know, so that you can't know. Well, Christo Sumudie, the kind of didn't bring young pointy, and Conanam in Runes and your man and Esso. We are Christonia, or young Oba. Say, a some tour. It's I say, what for or Bantino, who are Kunya say, would to be Konya upon chain, nor do a beside a opportunity. If say, between young upon any Nipano, Bible see Christo any generation them first 90.7 FM say na onyankopon kro na oho First Timothy 2 verse 5 First Timothy 2 kan na onyankopon kro na oho na onyankopon ne nipa entendina fo kro one ne onipa
Yesu Kristo. Good. Inti Onyankopɔn ene nipa ntem ogyinafo baako pɛ na ɔwɔ mediator baako pɛ na ɔwɔ ɔne ne Kristo Yesu. Inti no between man and God no Bible say Kristo nkoa ene ogyina mfimfini. Obi nkwaja ne nkyɛn gye so na me Kristo me so. Nda wotu ede me Kristo fo ne sɛ wo ye Kristo ni. Sa asam to wa wankasa bɛn Onyankopɔn no na obeti wo sufrɛ na waboa wo. Se no sɛfo no edi esi no Ephesians 6 ɔse yɛnhyɛ Onyankopɔn na akotaadeɛ no. Ni betime di nkunim ɛwɔ sɛfo ne nnwuma ɛso. Asɔfo wo mo no bibi ha wa bɛn panimfo no. Ye wa we say nsɛm na betena yɛn kanti ye wa we say sɛ yɛ kan hu mu nsɛm bebree si ama mpanimfo hyia me nyame na me sabeto so bɛn panimfo hyia no sɛ yɛ bɔ wo mpaebɔ mu a bibi atumi kɔ yie ma miracle sɛ bebree si enya me na mekasa me de mensa to bi so asɛ me na ma yɛ bibi da bi mpanimfo hyia ɛne yɛ bɔ wo mpaebɔ onyankopɔn na nkasa bɛyɛ nti yɛ wa sɛ nipa yɛ sɛ ndi hɔ nipa nya yɛ sa basa yɛ kan ɛnyɛ te sɛ dia brame menkyɛn na menya bi da bi onyankopɔn na mtumi so ɛbɛyɛ tu ankasa bɔ mpaeɛ na asafo wo mu so mpanimfo ɛnwɔ wɔ mpaebɔ mu onyankopɔn tumi betumi adedi na wɔso wonya ahotɔ basa bramenkyɛn no ɛne yɛ ndɛ wo ɛne yɛ wekɔ yɛ sɛ na wonyi ni sɛ Bible no ankasa emu nsɛm sɛ nipa na twerɛ yo nipa na de nsa twerɛ bɛyɛ nipa na adwene ɔde twerɛ but Bible no ankasa no wonyɛ sure sɛ nsɛm bibi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛhwɛ ne yie kakra yɛnyinaa yɛtie Sompa wokasa sɛ nya ɛtepɛka example Bible nyankopɔn asɛ baabi a wonte aseɛ no wonya interpretation Bible yɛni no mo asɔfoɔ yɛ yi ɛtinye bebree wɔ ade no so ade ne kɔkɔɔ no doubt about it tuntum but we can we ha na we can say that's the truth ebi say Old Testament atwam nsɛm munyan and no entwam da Yesu pobai no say Yesu pobai no Pharisee for the no mo kontokwa Pharisee for the no mo ti Yesu ase because Yesu interpretation Yesu the scriptures na Pharisee for no so omo differently Paul say obi Kristo ni no onne enipa bri omo ye Greek for any Jew for na bi enye ntokwa saa onyamesem no saa na tie say onyampo na samba we Bible na kita nde it take thousands of years what I say into no any other drama yen ende into Yesu ne na eye accepted say we ntia say different we ntia say but the nyina na dialogue enkomo and we kasa na we tie we kasa na tie senda na ntia say ni wa e bi ochena ye beti en wase what I say I go ye want senda na say wo bi ni ntia say but ende obi abeti ase nti na ntia say ni wa ochena ntia say bi edwuma onyankwa say mu no kure no gidie no e ba akopɛ no kure ne e ba akopɛ but until say be hu ne de let's accommodate ourselves na enko so nka no kure no enche but we didn't asam to a wangasa bo mpaye na ma cheche wo mu no ombo nyampa bi so free Dr. Van Clifford also no mu tu kwan to omonko no adam fund the offer baby make I say we German burger ono no wanti man fa baby isi what Dr. Man do banchi fokra no we all right into we ne can say a case of into oil shots on so for baby that time na ngo be yi in that auto heading onko for baby no onko sisi ai that is happening na twam ko o sa opportunity no nya na one fan for baby no that's it opportunity na buy how do you even know so opportunity buy no na ye wo bre so be ko no what I say anybody to go be ndi aso from go foi omu ya no ko obon ye nti betuma ba say wo in your destiny no prayer is not for you so that na you me penny eken ampa wo ogba nyankon se onye mawo ko baby obi for ye no obi for wa odi wo ne ba nti obi peka nyankon de ma no e bia opeka nyankon hwe wo ka no go twa wo fie nye e bia ka ye wo ko tidem sesi a bo so baako e be for baby okay nti ono no fa baby no why bone ana wonye bone okasa no se okosofo no bomba ya ma no nti na minnimu ye e bia church okọ ena for so for me so me tukwan na bo mo mpa bom obi ka se onye bone o sametie e bia obo church Christ so for me tukwan na bo mo mpa bom okasa me ngoro mpa bom onye bone me ngoro mba so me nka do mpa bom ba esa me na me say bra na me nya bibi mo da bi but brother bia me say friend James 5 o say yen kan fom so ncheche yen ho ne mbo mpa yen ma yen ho yen ho ti Kristo no tumi fo ne Kristo so mbo mpa bom ni bi anim ba me mbeke say me wo bibi nti bra me nche na me nya ma wo a that's where the error is onyi ni say ade a nyame aka no na waka emfa ho ne didi kura wo ye emfa ho ne mpa ya obobo of course onyankopon kana some kana some what is the person that's the truth onyankopon kana some onyankopon asem no kure na ba ko pe sa no kure no wo ye ne hwenye yi but onipendi so no eni bi magase ya hu bibi okay nti ase Kristo ne obo mpa ya onyankopon betumi etio and my number is 0247 28 95 19 0247 28
95 90 mo church of Christ aye wo estate amango ase obetuna be go siada na enu abom asom. All right. Don't forget. Yo, already in na next week my brother Grace Eba Matthew 28 verse 18 to 20. I was so chiri mu. So can say be say edikanfo no disciples na Yesu Kristo somo mo no omo awu. Nti omo awu ni de say tumi ni nya adwuma biyo. So mutie ni ya. Was say tumi ni nya adwuma biyo. Tumi no o de ma asiafo no a omo koye no omo awu. Asiafo ni no omo ni hobio. Meaning so omo ni wonsi say tumi no nya dai. Enya adwuma. But Matthew 20 verse 18 say monko wiase afa na nyina. Ekodi me ho adanse na mene mo wo kosi wiase ya wieye. Wiase ne nko awieye pont yase. Peter ni obiu. Eti hwan mu na e was omkotwe akra aka ne ba. Do tie ne me kan ya. Ana osanzo kan bibi se obi atim bompe ma awurade tie no. E wo kwan bia so. Mejitum sa na eside na obi so wasafo no mu a wo so wo mpanfo omutimutu ne sen. Na meaning se asoro no e den ya panyini wo. Ana akra nso ye den. Ewom. Enti levels we de ye nyame adwuma na nye peda. Na asofo bebre ye pesame nkuminya ni nya atwem. Ni nyina ne se ebi adwuma minim se adeban we di adwuma betimi aye. Ba se me mama sori ba na ban oho. Na bi akura wo de ya ya de sadomo. Eti next time so oba Ephesians 4 verse 11 obesia chire. So mo obi aye apostle adwuma ne sen. Obi ye pastor na adwuma ne sen. Obi ye prophet na adwuma ne sen. Na ni nyina ye hunu obi ya baby enyame de na edai ato. Ndi mega say minua mu asofo mbebiri ahoye a ewo yemu. Ni nyina say ontimi nye no obi ya eye problem. Ye ha nyina no. Se nye nyina na ebetum asa yade peda. Yade no kura wo levels o. Ahonhom no kura ahonhom nzema ye ka no. Se okoba iguro mu a ye wo ba hima mu nyina ho. Ye wo levels. Ensuonsu omododo nyina no maamu ayipo potumie wopo mu no ani nsuo bi yetreketo anyepe ye levels na wontia wose ma nipa hunu se obia ne adoma chede a ewurade de ma no ene ye pa ye kana simpo kwa na eduru ba bi kura na eche na aduna otimba be ose Peter de wona ye obotan no a Kristo di asafo na eden esi uso ti bibi kura na se eche na aduna otimba be hunu Peter mo na omo aka na ewom eduru ba business obi so ochi ya yetimotene no edi me pese ehye akristofuo nyina adwunu mu se me ba minue wo so omo mpa ma me menye bone ebi anaso otwa moja anaso obosomfo de ya ene ye manye nyame foforo na nkire se maba ho se bompa ma mi ndi manye nyame foforo adwuma yesa na ade ne tie okay ba na ewom nyina ne se umfre urade nchi nko ba bia omoye urade achi wade be no twam a metuma ko me papa SD ni ho se papa bia kura mate se wotene wonsa 90.7 FM ni efira na ni bugi edi bia maso de be maya mintima ma na ni abi ndi eja bo me mpa ibom se me ka no pa de eni maso de ba ni wu ni ewo mu no se me ka pa de maso de ba ni nya den edi na ye de o hye the Bible no ka o se mu mo obi nsemo ena ye nye wei ena ye ngina ha ena ye mfa ha ena edi hu atu members ni bebere so okay students ena yade ke betima aboa no edi so obi yad no ko hospital wo betima ko hospital wo bia krom ha unya yadesa edase wo betima ko krofo froso ansana yadesa na eden aba Mate, mame na mose. Inti afa uso fa number. Mame fa me number entum funa mame. Ena de mo bre na nso ntia o se next time me sane me panyin ni sia. Di me zero mo san je bio. Di number ni 0540 54 47 48 0540 54 47 48. Na ena unim Gyedie 3 years anniversary. Okay. Online prayer group. Ti ena o hwe mo Facebook no a me papa mu nyina ye no mu nyina celebrate ne to wo motai program na chipa enti nyame inshira ye nyina Christ deliverance already inshira obi. All right, so also for another evangelist Richard
Richmond Reverend Ose Richmond Reverend fani nyina ka ho ma me ba producer ye ne ye bompa ye so yampos beka wona boy na disun ye de ba ye bompa ye so yampos beka wona boy na disun ye de ba ye enya disun betum de mpuntuo ne nkanko ama womba enya disun betum bie kwan ama womba de be se foni fidi bi onyampon ne betum so apani ne etuegu na nga fidi ko onyampon asem ntiase onyampon so ne kure no etumi ayo mma dia oni ba ko frɛ o se bompa ye ma no yeni ne ha nda wi onyampon no nyina koso no bo so oni no na de ofem bia no onyampon gine fimu na ono so fast da ayi ne nkanfo emo onyampon di no ye bompa to man ga na so onyampon sa se koso no bo man no man tumi enye ne nkanko na mpuntu ndumro man mu na fa na ase emo kan ma so onyampon sa koso to nsu nsu go man so na fa na ase nyina emo ye be ko yi kan na bo en ban fe na ekudi fia asumdie mu bo en eti ase ntumi dwo pin fa onyampon ye ntumi nya ndwo pi e betumi ama ya sran se e Christopher ampara na yakoso onyampon dia when anybody ni bi se fie studio mu se je open your name nyina amen abusan for ugidie ni sen na de bremu da kwesere bia no nso mpa mu kopem se no nkron ebebo manager bojebo na o hihye ne nyina etimi de bro MCA on ye Papa Tos ye call Facebook sanso na YouTube no ye Sompa TV e frame kwa me bo ate na adwuma nyame ya adoma dasene ye besan hia ye damase Gyedie wanya so muye no bonzamu adinyo Gyedie wanya so muye Gyedie wanya